Alors nous avons maintenant la 6e partie de cette petite série d'enseignements sur l'Eucharistie. Kągi, mes jau pereiname į 6-ąją dalį mokymų apie Eucharistiją. C'est la dernière pour nous ensemble, Ir tai bus jau paskutinė mūsų drauge. mais après c'est un commencement parce qu'ensuite il faut continuer avec Jésus. Tačiau iš tikrųjų tai tik pradžia, nes paskui reikia tęsti kartu su Jėzumi. Et le cœur de Jésus, c'est un puits sans fond de merveilles et de trésors. O Jėzaus širdis tai yra neišsemiamas šulinys, kuriame kupinas malonių ir, toks galim sakyti, lobynas. Il y a plus de merveilles dans la petite hostie Toje nedideliame ostijos gabalėlyje yra daugiau stebuklų que dans toute la création entière. nei visoje kūrinyjoje. Il y a plus de grandeur, d'amour dans l'hostie Ostijoje yra daugiau meilės didybės que le cosmos est immense. nei visas begalinis kosmosas. Alors ce matin, nous avions parlé de l'adoration dans l'Ancien Testament. Šį rytą mes kalbėjome apie tai, kaip apie adoraciją mums kalba Senasis testamentas. D'une certaine manière, cette adoration, on la retrouve dans d'autres religions et je pense à l'islam qui ont cette forme d'adoration. Ir tam tikrą prasme galima sakyti, kad ir kitose religijose mes galime atrasti taip pat adoracijos apraiškų. Čia mąstau apie islamą. En France, je suis toujours étonné, édifié de voir la foi de certains musulmans qui adorent leur Dieu. Man Prancūzijoje tikrai kartais tenka žvelgti į musulmonus ir tam tikrą prasme net gauti iš jų pamoką, kaip reikia garbinti Dievą. Mais nous sommes chrétiens et donc notre adoration va plus loin. Tačiau mes esam krikščionys, mūsų garbinimas, adoracija siekia toliau. Jésus dit, je suis le chemin, nul ne va au Père sans passer par moi. Jėzus yra pasakęs, kad jis yra kelias ir niekas negali nueiti pas tėvą tik per mane. En d'autres mots, pour adorer Dieu le Père, je dois passer par Jésus. Tai reiškia, kad jeigu aš noriu garbinti tėvą, aš turiu eiti per Jėzų. Pour un chrétien, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus pour aller au Père. Krikščioniui nėra kito kelio pas tėvą, kaip tik per Jėzų. Toute la vie de Jésus dans les évangiles était une grande vie d'adoration de Dieu le Père. Visas žemiškasis Kristaus gyvenimas buvo toks ištisas tėvo adoravimas, garbinimas. Vous vous souvenez, Jésus passait des nuits entières à prier Dieu. Jūs prisimenate, jog Jėzus praleisdavo ištisas naktis, melsdamasis Dievui. Et ensuite, le jour, il allait servir, guérir, annoncer la bonne nouvelle. O dienomis jis eidavo tarnauti, gydyti, skelbti gerą naujieną. Si Jésus avait besoin de passer des nuits en adoration de son Père, Jei Jėzui buvo reikalinga praleisti naktį garbinant tėvą, nous comprenons que pour nous, ce n'est pas une option ou un luxe de prier. mes iš to suprantame, kad mums tai nėra pasirinkimo dalykas ar prabangos dalykas eiti melstis. La prière, c'est comme une respiration, c'est absolument indispensable pour notre vie chrétienne. Malda prilygsta kvėpavimui, ji yra absoliučiai būtina krikščioniškam gyvenimui. Et encore une fois, si Jésus avait tant besoin de prier, eh bien comprenons que nous avons encore plus besoin que Jésus de prier. Ir tikrai supraskime, kad jeigu jau Jėzui reikėjo melstis, mums melstis reikia nepalyginamai labiau. Alors ça, c'est l'adoration chrétienne. Tai čia apie, jeigu kalbėtume apie krikščionišką adoraciją, Et puis nous, ce soir, on parle d'adoration eucharistique. o šį vakarą taip labiau kalbame apie Eucharistijos adoravimą. Il faut comprendre que Jésus laisse, Jésus au tabernacle adore son Père. Turime suprasti, kad Jėzus tabernakulyje garbina savo tėvą. En d'autres mots, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans sur terre, il continue de le faire au Saint-Sacrement. Kitais žodžiais tariant, tai, ką Jėzus darė prieš 2000 metų, jis tęsia tą darbą ir dabar tabernakulyje. Et donc dans l'Eucharistie, célébrer la messe, adorer,
eh bien vous avez ce mouvement qui monte, c'est la prière de Jésus qui adore son Père et qui prie pour nous. Taigi, toje švenčiamoje Eucharistijoje, tai yra mišiose, mes taip pat vyksta ta Jėzaus malda, kuri kyla į Tėvą. Et donc nous disons dans notre théologie catholique que nous entrons dans la prière de Jésus. Ir katalikiškoje teologijoje mes sakome, kad tokiu būdu mes įžengėme į Jėzaus maldą. Pour donner un exemple très simple, pour venir de France jusqu'ici, j'ai pris l'avion. Pavyzdžiui, jeigu pateikčiau tokį labai paprastą pavyzdį, aš atvykęs iš Prancūzijos, tam, kad atvykčiau, skridau lėktuvu. Il fallait juste aller à l'aéroport et puis ensuite c'est l'avion qui m'a amené ici à Vilnius. Man reikia nukakti iki oro uosto, paskui lėktuvas mane čia atgabena. Mais j'ai fait aucun effort physiquement, mais c'est la puissance de l'avion qui m'a amené à destination. Žodžiu, nuskristi iš Prancūzijos iki Lietuvos nekainavo man jokių fizinių jėgų, visą tai atliko lėktuvas savo gale. Eh bien, dans l'adoration, eh bien, c'est la même chose, c'est Jésus qui prie, c'est Jésus qui nous prend, qui nous conduit vers son Père. Ir lygiai taip pat adoracijoje, tai Jėzus meldžiasi, Jėzus mus tarsi paima už rankos ir nuveda pas Tėvą. Mon adoration tout seul, sans passer par Jésus, ça monte pas très haut et ça retombe. Tuo tarpu, jeigu mes adoruojame patys savo be Jėzaus, tai tokia adoracija toli nesiekia. Mais quand je viens prier devant le Saint-Sacrement, c'est comme si j'entre dans cette grande fusée spirituelle qui est le cœur de Jésus, la prière de Jésus qui monte vers son Père. Tuo tarpu, kai aš ateinu adoraciją, aš ateinu tarsi, galim sakyti, įsėdu į tokią raketą, tai yra Jėzaus širdį, kuri mane pakelia labai aukštai į dangų. Et donc, la prière de Jésus devient ma prière. Taigi Jėzaus malda tampa mano malda. Et je sais que ma prière remonte et va droit au cœur du Père parce qu'elle passe par la prière de Jésus. Ir aš tuomet tikrai žinau, kad mano malda pakyla ir pasiekia Tėvą, nes ją neša pats Jėzus. Et dans ce mouvement d'aller par Jésus au Père, ensuite je reçois l'Esprit Saint. Ir einant per Jėzų pas Tėvą, paskui aš gaunu šventąją dvasią. Et à chaque messe, ceci est signifié pendant la doxologie. Ir per šventąsias mišias visa tai yra kaip tik, visa tai ženklina kaip tik doksologija. Vous savez, le prêtre élève l'hostie et il dit par lui, Jésus, à toi, Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Nes kai Jėzus iškelia ostiją, jis sako, per jį tau Dieve Tėve. Mais pour donner une image plus biblique et plus facile, c'est l'image du bon berger. Ir jeigu norėčiau pateikti tokį gal lengvesnį, prieinamesnį pavyzdį iš Evangelijos, tai galėtų būti gerasis ganytojas. Jésus est le bon berger qui va chercher sa brebis perdue ou blessée. Jėzus yra tas gerasis ganytojas, kuris išeina ieškoti tos pasimetusios, sužeistos avelės. Et quand il la trouve, souvent au fond du trou, ir kai jis ją randa, ir dažniausiai kokiam nors griovyje, il va se baisser et la prendre sur ses épaules ou la mettre sur son cœur. Jis pasilenks tam, kad ją paimtų ir priglaus prie savo širdies. C'est le mouvement de l'incarnation qui continue dans l'Eucharistie. Ir tokiu būdu Eucharistijoje yra pratęsiamas tas įsikūnijimo judesys. Où Jésus est le pain de vie qui descend du ciel pour venir me chercher. Kai Jėzus, ta dangiškoji duona, nužengia iš dangaus tam, kad mane rastų. Et lorsque Jésus m'a trouvé, il se donne dans la communion. Kai Jėzus mane randa, save atiduoda man komunijoje. Mais Jésus ensuite me conduit à la maison du Père. Le berger conduit sa brebis à la bergerie. Ir galiausiai tuomet Jėzus mane avelę, tas gerasis ganytojas, nuveda į avidę. Donc Jésus me conduit à l'église et à la maison du Père. Tai reiškia, kad jis mane nuveda į bažnyčią, į Tėvo namus. Et il me console, guérit par son Esprit Saint. Ir tuomet jis mane paguodžia, mane išgydo savo šventąją dvasią. C'est le mouvement de l'Eucharistie. Par Jésus, je vais au Père et je reçois l'Esprit Saint. Taip veikia Eucharistija. Per Jėzų aš einu pas Tėvą ir tokiu būdu gaunu šventąją dvasią. Alors,
j'aimerais donner quelques petits conseils pour adorer l'Eucharistie. Norėčiau kelis patarimus duoti, adoruojant Eucharistiją. On me dit souvent comment on fait pour passer 1 heure devant le Saint-Sacrement. Man dažnai užduoda klausimą, kaip čia ištempti tą valandą prieš švenčiausiąjį sakramentą. Alors vous savez, il n'y a pas de méthode toute faite, Na ir nėra tokių paruoštų jau metodų, parce que c'est une question de relation, de cœur à cœur. nes čia kalbama apie santykį, apie ryšį iš širdies į širdį. Et comme dans une histoire d'amour entre un homme et une femme, il n'y a pas de méthode toute faite, c'est juste un cœur qui s'adresse à un autre cœur. Ir lygiai kaip ir vyro ir moters susitikime, ryšyje nėra kažkokių paruoštų receptų, bet kalba eina apie dviejų širdžių susitikimą. Il faut simplement venir et se mettre aux pieds de Jésus. Taip ir čia reikia tiesiog ateiti ir atsisėsti prie Jėzaus kojų. Mais quand même, ce qui est très important quand on commence l'adoration, Tačiau yra labai svarbus dalykas, kai mes pradedame adoruoti, c'est de poser un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité. yra svarbu tą adoraciją pradėti tikėjimo, dieviškosios vilties ir dieviškosios meilės aktu. Par exemple, je peux dire, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti viešpatie, aš tikiu, bet suteik man didesnį tikėjimą, duok man daugiau tikėjimo. Seigneur, je t'aime, mais comble-moi de ton amour. Galiu pasakyti viešpatie, aš tave myliu, bet pripildyk mane savo meilę. Ce sont les 3 vertus du baptême qui nous permettent d'entrer en contact avec la présence cachée de Jésus au Saint-Sacrement. Ir būtent per krikštą gautos tos 3 dieviškosios dorybės mums ir padeda įeiti į ryšį su Jėzumi švenčiausiame sakramente. J'ai beaucoup parlé de ça déjà hier, donc j'aimerais citer Saint Pierre Julien Aymar, qui est l'apôtre de l'Eucharistie et qui nous donne des petits conseils. Aš jau vakar apie tai nemažai kalbėjau, todėl šiandien norėčiau tiesiog pasitelkti Švento Petro Julijono Aymar tekstus, nes jisai duoda tokius labai parankius patarimus. Alors je vais lire quelques-uns des conseils en les commentant. Le premier conseil, regardez l'heure d'adoration qui vous est donnée comme une heure de paradis. Taigi, pakomentuosiu tai, ką jisai mums patarė. Pirmas dalykas, ką jisai sako, vertinkite tą valandą, kurią jūs pasirinkote, ar jums yra skirta adoracijai, kaip valanda, kurią jūs praleisite rojuje. Allez-y comme on va au ciel, Eikite į ją taip, tarsi žengtumėte į dangų. et cette heure sera désirée avec bonheur. Tuomet ši valanda bus trokštama su didžiausia laime. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Galite savo sakyti, kad po 4 valandų, po 2 arba po valandos aš einu į audienciją, kurios metu liesis malonė ir meilė. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Jis mane pakvietė, jis manęs laukia ir jis manęs trokšta. Vous avez la chance, en étant encore sur terre, de pouvoir avoir 1 heure par semaine au paradis déjà. Ir čia iš tikrųjų jums nusišypsojo laimė, nes esate dar šios žemės gyventojai, tuo tarpu turite galimybę bent valandą per savaitę praleisti danguje. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, vous avez Jésus, mais par Jésus, vous avez la Sainte Trinité. Kai ateinate prie švenčiausio sakramento, jame yra Jėzus. Per Jėzų jūs susitinkate ir su švenčiausia trejybe. Et quand Jésus est là, la Vierge Marie est aussi réellement présente avec son Fils. Ir kai čia yra Jėzus, realiai šalia yra ir Marija su savo sūnumi. Vous avez tous les anges du ciel qui sont autour de la Sainte Trinité. Lygiai taip pat visi dangaus angelai čia aplink švenčiausią trejybę yra susibūrę. Tous les grands saints et aussi les défunts de nos familles qui sont là. Visi didieji šventieji, taip pat ir mūsų šeimų jau mirę asmenys, taip pat yra čia. C'est tout le ciel qui est présent dans cette petite hostie. Šioje ostijoje yra visas dangus. Dans ma famille, j'ai des neveux et nièces qui sont plus jeunes. Savo šeimos rate turiu už save žymiai jaunesnių sūnėnų, dukterėčių. Ce sont des lycéens, ils ont 15 ans à 20 ans.
Jie yra, kaip čia pasakyti, gimnazijų mokiniai, amžiaus nuo 15 iki 20 metų. Et c'est toujours amusant de voir comment ils préparent les fêtes qu'ils ont avec leurs amis. Ir įdomu matyti, kaip jie rengia bendras su draugais šventes. Ils vont réfléchir, comment je vais m'habiller, qu'est-ce qui va être présent, qu'est-ce qui va se passer. Jie, aišku, mąsto, kaip reikės apsirengti, kas dalyvaus toje šventėje, kas tenai vyks joje. C'est important de préparer une fête pour la vivre intensément. Ir yra svarbu pasirengti šventę, ją parengti tam, kad mes ją išgyventume tokiu, pilnai. Et les jeunes, ils sont très forts pour préparer la fête. Ir jaunimas tikrai yra labai puikūs švenčių rengėjai. Mais ne devrions-nous pas nous aussi préparer nos cœurs de la même manière avant d'aller rencontrer Jésus dans l'Eucharistie? Ir ar mes neturėtume lygiai taip pat parengti savo širdžių prieš eidami susitikti su Jėzumi švenčiausiame sakramente? Parce que c'est une fête encore plus grande, c'est avec Dieu. Nes tai tikrai yra dar didesnė šventė, tas susitikimas su Dievu. Et jamais Dieu ne va nous critiquer ou nous reprocher quelque chose. Dievas niekuomet mūsų nekritikuos ir nepriekaištaus mums dėl dalykų. Il nous accueille tels que nous sommes, malgré tout notre péché et tous nos manques d'amour. Jis mus priima tokius, kokie esame, nepaisant mūsų nuodėmių ir mūsų tokios nepakankamos meilės. Je répète les trois verbes, il m'a invité, il m'attend, il me désire. C'est ça les trois verbes du cœur de Jésus qui vous attend au Saint-Sacrement. Norėčiau pakartoti tuos 3 veiksmažodžius, kurie yra svarbus, ogi tai, kad jisai mane pakvietė, kad jis manęs laukia ir kad jis manęs trokšta. Ir tai yra tie veiksmažodžiai, kurie gyvena Jėzaus širdyje. J'aime beaucoup ce verbe désirer. Man labai patinka tas veiksmažodis trokšti. Vous êtes tous désirés par Jésus. Kiekvienas iš jūsų esate Jėzaus trokštamas. Alors, un autre conseil. Dar kitas patarimas. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. Visas savo adoracijas pradėkite dieviškosios meilės veiksmu. Et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. Ir tuomet jūs labai puikiai atversite savo sielą jo dieviškam veikimui. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Būtent todėl, kad savo adoracijas pradedate nuo minčių apie save, kad jūsų adoracija tarsi sustoja pakeliui. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Ir jeigu jūs adoraciją pradedate kokią nors kitą dorybę, jūs lygiai taip pat išsukate iš teisingo kelio. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? Ar vaikas visų pirma neapkabina savo motinos prieš jai paklusdamas? L'amour est la seule porte du cœur. Meilė yra vienintelės durys, kurios mums padeda patekti į meilę. C'est important, chers amis, en entrant dans la chapelle d'adoration, de laisser nos problèmes à la porte. Yra labai svarbu, kad kai mes įžengėme pro šventovės duris, visas savo bėdas palikti už durų. Jésus connaît parfaitement nos problèmes. Jėzui mūsų problemos puikiai žinomos. Mais souvent, nous pensons uniquement à notre problème et nous oublions Jésus. Tačiau labai dažnai mes galvojam tik apie savo problemas, bėdas ir visiškai pamirštam Jėzų. Nous restons centrés sur nos problèmes et c'est comme si nous adorons notre problème à la place de Jésus. Mes liekam susitelkę į savo bėdas ir taip tarsi mes pradedame jas garbinti, adoruoti, visiškai pamiršdami Jėzų. Et après nous repartons tristes parce que avec nos problèmes. Ir tuomet mes išeiname iš adoracijos liūdni, mes išeinam su tom problemom. Donc c'est pour ça que Saint Pierre Julien Aymar nous invite vraiment à laisser tous nos soucis à la porte. Būtent todėl šventasis Petras Julijonas Aymar mums patarė visas bėdas, mūsų problemas palikti už durų. Et nous allons rencontrer l'amour pour être renouvelés dans cet amour infini. Ir tuomet mes susitiksime su meilė, kuri mus galės tokia savo begalinė jėga atnaujinti. Souvent, Saint Pierre Julien Aymar aimait couper l'adoration en 4 parties. Taip pat šventam Petrui Julijonui Aymar patikdavo savo adoraciją suskirstyti į tokias 4 dalis. Il disait que dans notre adoration,
il doit d'abord y avoir un temps gratuit d'adoration pure. Jis sakydavo, kad mūsų adoracijos metu turi būti laikas skirtas tokiai visiškai grinai adoracijai, kuri yra duodama, dovanojama kaip dovana. Souvent on se prosterne quand on rentre devant le Seigneur, on fait une génuflexion pour signifier qu'on adore le Seigneur. Dažnai įeidami į adoracijos koplytėlę ar šventovę, mes norėdami pagarbinti suklumpame kaip pagarbos ženklan. C'est important de rappeler l'importance de la position du corps. Yra svarbu priminti tos kūno laikysenos svarbą. Vous savez, le genou représente la force. Nežinau, ar žinote, bet kelias yra jėgos simbolis. Et quand un soldat romain mettait plié le genou devant l'empereur, ça veut dire qu'il mettait sa force au service de l'empereur. Ir kai romėnų kariškis suklupdavo priešais romėnų imperatorių, tai reikšdavo, kad savo jėgą jisai pajungia imperatoriui. Et donc lorsqu'on plie le genou devant le Seigneur, ça veut dire qu'on dit au Seigneur, c'est ma force, c'est mes talents, ce que j'ai, tout ça, c'est à ton service. Lygiai taip pat, kai mes suklumpame keliais, suklumpame ant žemės, mes taip pat pasakome Dievui, kad mano jėgos, mano talentai, visa tai yra, kad tarnautų tau. Alors il y en a qui sont très zélés, qui ont envie de rester à genoux pendant toute l'adoration. Yra ir tokių uolių adoruotojų, kurie visą valandą siekia išbūti atsiklaupę ant kelių. Pourquoi pas? Kodėl ne? Mais il ne faut pas, souvent, on risque de penser plus à nos genoux qu'à notre Seigneur Jésus. Tik tai tuomet yra bėda, kad tą valandą praleisime daugiau galvodami apie savo kelius, negu apie Jėzų švenčiausiame sakramente. Et donc nous sommes invités à regarder les amis de Jésus dans l'Évangile qui vont simplement s'asseoir en sa présence pour l'écouter. Taigi mes galėtume pasižiūrėti į Jėzaus bičiulius Evangelijoje, kurie dažnai, būdami su Jėzumi, yra tiesiog šalia prisėdę. Donc le premier temps dans notre adoration, c'est un temps d'adoration pure, où comme nous voyons dans l'Apocalypse, Taigi mūsų tas pirmasis laikas, kurį mes praleidžiame adoracijoje, turėtų būti tokios dovanai duodamos adoracijos, taip kaip mes matome apreiškimui Jonui knygoje. Dans l'Apocalypse, on voit les rois au ciel, ils jettent leur couronne aux pieds de l'agneau, Jésus, dans l'Eucharistie. Mes matome apreiškime Jonui, kad tie žemiškieji karaliai savo karūnas padeda eucharistiniam Jėzui esančiam soste po kojų. Donc c'est reconnaître que je suis une créature devant mon Créateur. Tai reiškia, jog aš pripažįstu, jog esu kūrinys priešais savo kūrėją. Mais ça c'est l'Ancien Testament. Ir tai mūsų grąžina į Senąjį testamentą. Le Nouveau Testament, je suis un fils devant son père, ou plutôt l'épouse devant l'époux. Jeigu sektume Naujuoju testamentu, tai aš veikiau esu sūnus arba dukra priešai savo tėvą arba sutuoktinė ir jaunikis. Donc premier temps, l'adoration pure. Taigi, mes pradedame nuo tos tokios dovanojamos adoracijos, grynos adoracijos. Ensuite, un temps pour dire merci, l'action de grâce. Antrasis etapas galėtų būti dėkojimo, kai aš viešpačiui sakau ačiū. Merci Jésus d'être présent dans l'Eucharistie. Dėkoju tau, Jėzau, kad esi čia švenčiausiame sakramente. Merci Jésus pour le prêtre qui a consacré l'Eucharistie. Ačiū tau, Jėzau, už tą kunigą, kuris pašventino Eucharistiją. Merci Jésus pour l'Église que tu nous donnes, qui nous permet de nous nourrir de l'Eucharistie. Ačiū tau, viešpatie, už bažnyčią, kurią tu mums duodi, tam, kad ji mums duotų galimybę mus maitinti Eucharistiją. Merci Jésus pour le pape qui nous permet d'avancer ensemble. Ačiū tau, viešpatie, už popiežių, kurio dėka mes galime eiti visi pirmin, drauge. Souvent dans l'Église, on a tendance à regarder que les problèmes et les péchés des hommes. Bažnyčia kartais būna toksai netinkamas polinkis matyti tik tai, kas bloga, ar vien tik tai problemas. Mais l'Église est vraiment le don du cœur de Jésus pour nous nourrir, pour nous faire grandir.
Tačiau bažnyčia yra tikrai Jėzaus širdies dovana, tam, kad mus pamaitintų, tam, kad mus augintų. Et sans l'Église, il n'y a plus d'Eucharistie, il n'y a plus de vie divine. Be bažnyčios mes nebeturime Eucharistijos, nebėra dieviškojo gyvenimo. Bref, vous pouvez dire merci au Seigneur pour votre vie, pour vos amis, pour votre travail, pour tout. Jūs taip pat, aišku, labai puikiai galite pasakyti ačiū Jėzui už savo gyvenimą, už savo draugus, už darbą, už daug dalykų. Et puis ensuite, un temps pour la réparation. Kitą adoracijos laiką, tą trečiąją dalį galima skirti atlyginimui. Demandez pardon au Seigneur Prašant Dievo atleidimo. pour ceux qui ont perdu le goût de l'Eucharistie. Prašant atleisti tiems, kurie, arba atsiprašant už tuos, kurių Eucharistija nebetraukia, nebenori jos link eiti. Qui ont mis tellement de priorités dans leur vie qu'ils n'ont plus de temps pour la prière ou pour la messe. Jų gyvenime yra tiek daug prioritetų, kad mišioms jie nebeturi laiko. Pardon à Jésus pour tous les péchés du monde, les violences, Prašyti Dievo atleidimo už visas pasaulyje vykdytas nuodėmes, už esantį smurtą. pour toutes les fois où il est rejeté et toutes les fois où nous rejetons notre prochain. Už visus tuos kartus, kai Dievas yra atmetamas, arba už kiekvieną kartą, kai mes atmetam, tarsi neparodom meilę savo artimajam. Mais à propos de la réparation, j'aimerais citer ce qui s'est passé à Gethsémani. Tačiau kalbant apie atlyginimą Jėzaus širdžiai už patirtą skausmą, norėčiau pacituoti tai, kas sakoma šventajame rašte, kas vyko Getsemanės sode. Dans l'Évangile, Jésus ne demande jamais rien pour lui. Evangelijoje Jėzus niekad nieko neprašo savo. Il passe son temps à donner. Jis visą laiką duoda. Toutefois, il y a une fois où Jésus a besoin de ses amis. Vis dėlto yra viena akimirka, viena vieta, kur Jėzui reikalingi jo draugai. Nous sommes à Gethsémani et Jésus voit l'immensité du péché qu'il va devoir prendre sur lui, tout ce mal qu'il va devoir vaincre sur la croix. Getsemanėje Jėzus labai aiškiai mato visą tą nuodėmių daugybę, didybę, kurią turės užsidėti ant pečių ir užnešti ant kryžiaus. Vous vous souvenez, il est dit que Jésus entre dans une angoisse telle que sa sueur devient du sang. Jūs prisimenate, jog Evangelijoje rašoma, kad jis išgyvena tokią agoniją, kad prakaituoja ne prakaito, o krauju. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de transpirer du sang, en tout cas moi jamais. Nežinau, ar jums taip yra jau gyvenime buvę, kad prakaituotumėte krauju, man taip dar nėra nutikę. On a du mal à imaginer tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Mums sunku suvokti iš tikrųjų, ką Jėzus išgyveno dėl mūsų ant kryžiaus. Et alors juste avant de donner sa vie pour nous tous, Jésus appelle ses amis. Taigi, prieš atiduodamas gyvybę už mus, Jėzus pasikviečia savo draugus. Vous savez, c'est un peu comme le vieillard qui va mourir et qui a envie d'avoir ses proches avec lui pour leur tenir la main. Ir tai primena, pavyzdžiui, tą senelį, kuris žino, kad jau netrukus mirs ir nori savo artimuosius turėti aplink save. Ou c'est l'enfant qui va être opéré et il faut qu'il y ait sa maman à côté de lui. Arba tą vaiką, kuris žino, kad jį tuoj operuos ir jis nori laikyti mamą už rankos. Eh bien là, Jésus exprime tout simplement son besoin d'avoir ses amis juste avant d'entrer dans sa passion et de mourir sur la croix. Ir tai yra akimirka, kur Jėzus tiesiog išreiškia savo poreikį turėti savo draugus aplink save prieš pradedant eiti tuo kančios keliu ir prisimant kryžių. Et il leur demande juste de veiller un peu avec lui, d'être avec lui. Jis tiesiog paprašo, kad tie bičiuliai su juo šiek tiek pabudėtų, tiesiog pabūtų su juo. Et 3 fois, il leur dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Jis 3 kartus jiems pasako tos žodžius, negi negalite su manim pabudėti bent valandėlės. Mais 3 fois, lorsqu'il regarde ses amis, ses disciples, ils étaient endormis. Ir visus 3 kartus, kai po kiek laiko prie jų priėjo, vis rasdavo savo draugus, savo mokinius, užmigusius. Pour eux, c'était plus important de faire une bonne nuit que de comprendre le besoin de Jésus d'être consolé.
ir jiems gal buvo svarbiau tiesiog gerai išsimiegoti, negu kad suvokti, ką išgyvena Jėzus. Et alors la parole du psaume se réalise, j'ai cherché des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Ir tokiu būdu išsipildo psalmės žodžiai, kad aš ieškojau paguodos, bet nebuvo nė vieno, kuris mane paguostų. Alors on pourrait dire, c'est terrible, mais heureusement l'évangile ne s'arrête pas là. Galėtume sakyti, kaip baisu, tačiau laimiai, čia dar ne Evangelijos pabaiga. Vous vous souvenez, il y a un ange qui vient et qui vient consoler Jésus. Jūs prisimenate, kad Getsemanėje pasirodo angelas, kuris suramina, sustiprina Jėzų. Est-ce que c'est le monde angélique qui prend le relais de nos ingratitudes humaines pour consoler Jésus? Peut-être. Ir galbūt galėtume kelti klausimą, ar nėra taip, kad tas angelų pasaulis ateina tarsi pavaduoti žmonių, kurie savo dėkingumu negali pabūti su Viešpačiu. Mais plusieurs mystiques reçoivent une révélation personnelle où Jésus explique qu'est-ce que cet ange a fait. Yra ne vienas mistikas, kuriems buvo apreikšta, ką iš tikrųjų tas angelas Getsemanės sode veikė, kokia buvo prasmė jo buvimo. Et Jésus explique en fait que l'ange a apporté toute l'adoration, tout ce que ses amis feront dans les âges à venir. Ir žodžiu, tiems mistikams Jėzus buvo paaiškinęs, kad angelas Getsemanėje iš tikrųjų atneša kaip suraminimą Jėzui visas tas būsimas garbinimo adoracijos valandas, kurie Jėzaus ištikimieji jam padovanos. En d'autres mots, cette invitation de veiller et prier 1 heure avec lui, ce n'est pas que pour ses amis, mais c'est pour nous tous. Kitaip tariant, kad tas kvietimas budėti ir garbinti buvo skirtas ne vien tik tai bičiuliams prieš 2000 metų, bet taip pat ir mums. Et lorsque aujourd'hui je réponds à cette invitation, ir kai šiandien aš atsiliepiu į šitą kvietimą, cet amour que je donne à Jésus, est comme pris par cet ange qui l'apporte au Seigneur à Gethsémani. Ta mano dovanojama meilė adoruojant yra tarsi to Getsemanės angelo paimama ir nunešama Jėzui. En d'autres mots, dans cette tradition de l'Église, nous pouvons consoler Jésus en répondant à son besoin de veiller avec lui. Ir pagal bažnyčios tradiciją tai reiškia, kad mes adoruodami, garbindami galime suteikti paguodą Jėzui. Voilà, c'est important de comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact direct sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans pendant la passion de Jésus. Ir turime suprasti, kad tai, ką mes darome šiandien, gali turėti labai didelį poveikį tam, kas vyko prieš 2000 metų Getsemanėje. Un impact négatif, parce que mes péchés, Jésus doit les porter, il l'a fait il y a 2000 ans. Ir tai gali turėti neigiamą poveikį, jeigu labai daug nuodėmių savo gyvenime esu padaręs, ar kurias Jėzus kančios Kalvarijos kelyje turi užkelti ant kryžiaus. Mais aussi un impact positif à travers l'amour que je lui donne et qui va le consoler. Bet taip pat ir teigiamą poveikį, jeigu aš ateinu jo garbinti ir jį mylėti švenčiausiame sakramente. Bref, tout ça pour dire qu'il y a cette dimension de réparation dans l'adoration. Visą tai norėjau pasakyti tam, kad suvoktume, jog ateidami garbinti, mes galime ir atlyginti Viešpaties širdį, jį paguosti. Et puis c'est seulement à la fin, la 4e partie, où je vais prendre ce temps pour demander à Jésus. Ir tik tai tą paskutinę 4 dalį jau tuomet skirsiu laiko, kad kažko iš Jėzaus paprašyčiau. Je vais prier pour mes proches, pour mes amis, je vais prier pour la paix, je vais prier pour tout ce que j'ai sur le cœur. Tuomet aš melsiuosi ir prašysiu malonių savo artimiesiems, savo draugams, melsiu taikos, išsakysiu tai, koks yra mano poreikis, ko aš meldžiu. Mais encore une fois, ma prière doit être comme celle de Jésus à Gethsémani. Tačiau dar kartą mano malda turi priminti Jėzaus maldą Getsemanėje. Vous savez, il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté.
Prisiminkime, ką jisai sakė Getsemanės sode: Tėve, jeigu yra įmanoma, atitolk nuo manęs šią taurę, tačiau ne mano valia, bet tavo. Et donc dans l'adoration, eh bien j'entre dans cette prière de Jésus. Taigi, adoracijos metu aš meldžiuosi šią Jėzaus maldą. Je demande bien sûr à Jésus d'enlever ce qui me fait souffrir, Žinoma, aš prašau Jėzaus, kad jisai pašalintų tai, kas mane verčia kentėti gyvenime. et c'est vrai que souvent Jésus peut enlever des croix ou soulager des peines. Ir tikrai Jėzus gali nuo mūsų pečių nuimti kai kuriuos kryžius arba palengvinti mūsų naštas. Mais vous savez tous aussi qu'il y a des croix qui me font souffrir, mais que Jésus utilise pour mon bien. Tačiau mes taip pat žinome, kad yra tokių kryžių, kurie kelia man kančią, tačiau kuriais Jėzus naudojasi tam, kad mane augintų, pašventintų. Et l'adoration m'aide à accueillir la volonté de Dieu, même dans les choses qui sont douloureuses. Ir adoracija man padeda priimti Dievo valią, net ir tuomet, kai dalykai man atrodo labai sudėtingi, sunkus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'accepte cette volonté de Dieu, mais à travers cette prière, eh bien, les croix que je porte transforment mon cœur. Ir tikrai yra tai, kad aš priimu tai, ką aš išgyvenu, bet per tuos man duodamus kryžius adoracijos metu Jėzus gali perkeisti mano širdį. Pour dire les choses plus simplement, c'est comme on dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, et non pas que ma volonté soit faite. Sakant paprasčiau, galėtume sakyti, kad mes prašome, kaip ir Jėzaus maldoje, teesie tavo valia, o ne teesie mano valia. L'adoration eucharistique est un décentrement de moi-même pour me centrer sur Dieu. Ir adoracija yra nusigręžimas nuo savęs, atitrūkimas nuo savęs ir susitelkimas į Dievą. Je passe du moi au toi. Aš pereinu nuo savojo aš prie tavęs. On me demande souvent quelle est la différence entre prier Dieu dans son cœur chez soi et venir prier ici devant le Saint-Sacrement. Man dažnai užduoda klausimą, koks skirtumas tarp maldos, kai aš meldžiuosi pas save, savo širdyje, ir tos maldos, kai aš ateinu melstis prieš švenčiausiąjį sakramentą. Souvent on veut tout comprendre, mais il y a des choses qui nous dépassent. Kartais mes norim viską suvokti, bet yra dalykų, kurie mus pranoksta. Mais ce qui est sûr, eh bien, c'est que souvent, en voulant prier en Dieu dans notre cœur, nous retombons sur nous-mêmes. Yra tikra tai, kad dažnai taip nutinka, kai mes meldžiamės savo širdyje Dievui, dažnai mes tiesiog, kaip sakant, meldžiamės savo. Je me souviens d'un franciscain à New York qui disait pour un rassemblement de jeunes ceci. Aš prisimenu vieną pranciškoną New York'e, kuris viename jaunimo susibūrime sakė taip. Il disait, vous savez, dans notre cœur, n'oublions jamais qu'il y a deux trinités. Jis sakė, jog prisiminkime, jog mūsų širdyje yra dvi trejybės. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçus le jour du baptême. Yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, kuriuos mes priimame Krikšto dieną. Et puis, il y a aussi, en anglais, me, myself and I. Na taip, turbūt visi suprantama, lietuviškai taip nelabai gausis tą pasakyti, bet man rodos tas angliškas pavyzdys tarp me, myself ir I, žodžiu, tas sukimasis aplink save, ne? Et souvent, en voulant aller de moi à toi, on va de moi à moi. Ir tuomet, vietoj to, kad eitume nuo savęs, nuo aš prie tu, mes einame nuo aš prie aš. Mais quand vous êtes face à Jésus, tačiau kai jūs esate veidas į veidą su Jėzumi, eh bien vous parlez à Jésus qui est en face de vous et vous parlez pas à vous-même. Jūs kalbate su Jėzumi, kuris yra priešais jūs, o ne su savimi. Là, c'est comme une règle psychologique. Čia tokia, tiesiog ir psichologinė tam tikra prasme taisyklė. Parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui est dans son cœur. Nes sunku kalbėti kitam, kuris yra mano širdyje. Par contre, dans nos relations, on a l'habitude de parler à quelqu'un qui est en face de nous.
Tačiau šiaip mūsų gyvenime mes esam pakankamai įpratę kalbėti kitam, kuris yra šalia manęs. Mais vous comprenez que le face à face de l'adoration m'aide à vivre le cœur à cœur avec Dieu en moi. Tiesiog suprantame, kad tai, kad esame veidų į veidą, mums padeda išgyventi tą ryšį tarp savęs ir Dievo. Ensuite, dans l'adoration, il faut savoir prendre du silence. Yra taip pat svarbu išmokti išbūti tyloje adoracijoje. Notre monde est tellement bruyant. Il y Mūsų a toujours pasaulis du yra bruit. toks triukšmingas. Et n'oublions pas la parole de Dieu à Samuel qui lui dit Nepamirškime tų žodžių, kuriuos Dievas pasako Samueliui, pranašui Samueliui. écoute, ça y est, c'est à l'envers. Écoute Seigneur, non, écoute Samuel. Seigneur, non. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nepamirškime tų žodžių, kuriuos pranašas Samuelis pakviestas Dievo sako, kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso. Et nous souvent dans notre adoration on dit écoute Seigneur, ton serviteur parle. Dažnai, kas vyksta mūsų adoracijoje, tai klausyk viešpatie, tavo tarnas kalba. Et donc l'adoration c'est une école pour apprendre à écouter le Seigneur. Taigi adoracija tampa tokia mokykla, kur aš išmokstu klausyti viešpaties. Pour chercher la volonté de Dieu. Tam, kad ieškočiau Dievo valios. Et pour recevoir la grâce de l'accomplir. Ir kad priimčiau, gaučiau tą malonę, ją įvykdyti. Alors encore quelques petits points. Dar pridėsiu du dalykus. C'est important dans l'adoration, Saint Pierre Julien Aymar disait qu'il y avait trois niveaux d'adoration, du moins bien au meilleur. Ir Šventas Petras Julijonas Eimach sakė, jog yra tarsi tokie 3 adoracijos lygmenys laipsniški. Alors il y a d'abord ceux qui pensent que Jésus, dans l'Eucharistie, c'est comme une statue, on envoie des prières et on espère qu'il va entendre. Yra tokių, kurie galvoja, kad Jėzus švenčiausiame sakramente tai yra kaip statula, kuriai reikia siųsti maldas ir paskui jos bus išklausytos. Alors c'est bien, mais ça suffit pas. Na, tai neblogai, bet to nepakanka. Et puis il y en a d'autres qui pensent que Jésus est comme un dispensateur de grâce. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le voir pour recevoir ce dont j'ai besoin. Yra tokių, kurie traktuoja Jėzų švenčiausioje Eucharistijoje kaip tokį malonių dalytoją. Ir kai tik man ko nors reikia, tai aš einu pasiimti. On dit souvent cette expression qui est belle mais un peu maladroite en disant je vais bronzer devant le soleil eucharistique. Yra toksai išsireiškimas, kuris, kaip pasakyti, gal ir ne visiškai klaidingas, bet nepakankamas. Žodžiu, yra sakoma, kad aš einu degintis priešai švenčiausiąjį sakramentą. En d'autres mots, je vais adorer pour ce que je vais recevoir. Tai reiškia, kad tuomet aš einu adoruoti dėl to, ką aš paskui gausiu dėl to savo adoracijos. Alors c'est mieux, c'est le deuxième niveau, mais ça suffit pas. Na, taip jau yra geriau, bet to tikrai dar nepakanka. La question, eh bien, c'est de comprendre le mieux que dans l'Eucharistie, nous avons une personne. Ir svarbiausia mums suprasti, kad Eucharistijoje yra asmuo. Il a un cœur, il a une volonté, il a des désirs. Kad jis turi širdį, jis turi valią ir jis turi troškimus. En d'autres mots, notre Seigneur vit et il agit. Kitaip tariant, mūsų viešpats gyvena ir jis veikia. Et donc nous sommes appelés tout simplement à demander au Seigneur, voilà, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De chercher quelle est la volonté de Dieu. Mūsų reikalas atėjus adoruoti, garbinti, yra klausti, kokia yra tavo valia, ką aš galiu dėl tavęs padaryti. Saint Pierre Julien Aymar nous invite dans notre adoration, eh bien, à lire l'Évangile d'une manière particulière. Šventas Petras Julijonas Eimach mus kviečia, kai mes ateiname adoruoti, skaityti Evangeliją, bet tokiu ypatingu būdu. Il nous invite, eh bien, à transporter l'Évangile dans l'Eucharistie. Jisai mus kviečia tarsi perkelti Evangeliją į Eucharistiją. En d'autres mots, quand je vois Jésus fait ceci ou Jésus dit cela,
eh bien je rajoute Jésus dans l'Eucharistie fait ceci pour moi aujourd'hui. Pavyzdžiui, kai aš skaitau Evangeliją ir tenai parašyta, kad Jėzus daro tai arba Jėzus sako tai, aš visą tai skaitau, kad Jėzus Eucharistijoje daro tai, Jėzus Eucharistijoje sako tai. Tai sudabartinu, suaktualinu. Encore une fois, l'Eucharistie, c'est le prolongement de l'incarnation. Dar kartą noriu pasakyti, kad Eucharistija yra to įsikūnymo tąsa. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour ses amis à l'époque, Tai reiškia, kad visa, ką Jėzus padarė prieš 2000 metų savo draugams, bičiuliams, il le fait aujourd'hui pour moi dans l'Eucharistie. lygiai tą pat jis daro šiandien man Eucharistijoje. Et donc je vais regarder les amis de Jésus, comment ils se sont approchés de Jésus. Taigi aš žiūrėsiu į tuos Jėzaus bičiulius, jo draugus, kaip jie prisiartina, kaip jie bendrauja su Jėzumi. Et je vais les imiter lorsque je m'approche de Jésus dans l'Eucharistie. Ir aš sieksiu daryti panašiai, kai aš artinsiuos prie Jėzaus švenčiausiame sakramente. Nous avons par exemple parlé de Marie-Madeleine, mais on peut voir ça avec tous les amis de Jésus, avec Saint Jean, qui repose sur le cœur de Jésus. Mes jau kalbėjome apie Mariją Magdalietę, tačiau galime iš tikrųjų pasitelkti, mąstyti visus kitus Jėzaus mokinius. Galime mąstyti apie Šventą Joną, kuris priglaudė savo širdį prie jo krūtinės. Et nous venons aussi reposer sur le cœur de Jésus dans l'adoration. Mes taip pat ateiname tam, kad pailsėtume prie Jėzaus širdies, kai ateiname į adoraciją. De temps en temps, nous pouvons avoir plein de colère et d'énervement. Et comme les disciples qui se sont adressés à Jésus, nous pouvons aussi donner à Jésus notre colère. Kartais būna tokių dienų, kad mes ateiname į adoraciją gal pilni pykčio arba labai susinervinę, ir lygiai kaip ir mokiniai, mes galime tai išsakyti Jėzui Eucharistijoje. Jésus veut prendre tous nos sentiments, les bons mais aussi les mauvais. Jėzus priima visus mūsų jausmus, gerus, bet taip pat ir blogus. Parce que dans l'Eucharistie, il les transforme. Nes Eucharistijoje jis gali juos perkeisti. Il élève et sanctifie les bons sentiments d'amour, de foi, de générosité. Mūsų tuos geruosius jausmus jisai iškelia, juos pašventina, kaip kad pavyzdžiui meilę, džiaugsmą, dosnumą. Et puis il transforme ce qui est négatif, mes colères, mes haines, mes méchancetés, mes jalousies, et il les transforme en positif. Ir tuo tarpu mano tos bloguosius jausmus, kaip pavyzdžiui pyktį, neapykantą, pavydą, susierzinimus, jis visą tai gali perkeisti. J'aimerais citer Saint Jean Chrysostome qui dit quelque chose d'amusant sur l'Eucharistie. Norėčiau pacituoti Šventą Joną Chrizostomą Auksaburnį, kuris, sako tokius pakankamai pralinksminančius žodžius apie Eucharistiją. Il parlait à des gens qui disaient « Oh, que c'est triste, j'aurais tant aimé vivre 4 siècles plus tôt et pouvoir voir, toucher, entendre Jésus. » Jam teko bendrauti savo laiku, tai reiškia 4 amžiuje su žmonėmis, kurie sielojosi, kad taip būčiau norėjęs gyventi prieš 400 metų tam, kad susitikčiau su gyvu Jėzum, kad galėčiau jį prisiliesti, kad galėčiau jam kalbėti. Mais il rappelle que dans l'Évangile, tout le monde voulait toucher, voir Jésus, et très souvent, même les plus proches de Jésus, ils n'avaient pas beaucoup de temps juste avec lui. Tačiau jisai priminė, kad net ir Evangelijoje mes matome, jog buvo labai daug žmonių, kurie norėjo prisiliesti, kurie norėjo prisiartinti, net ir mokiniai, bet jie neturėjo tam tiek daug laiko. Mais dans l'Eucharistie, dans l'adoration eucharistique, nous avons Jésus juste pour nous. Tačiau adoracijoje, kai ateiname Jėzaus garbinti švenčiausiame sakramente, mes turime visą laiką, jis mums gali visą save skirti. Même si nous sommes 100 à adorer ensemble, nous avons Jésus qui est juste pour nous, qui nous écoute et à qui nous parlons. Ir net jeigu mūsų čia yra 100 adoruojančių, mes kiekvienas Jėzų turime vien tik tai savo, jis yra visas dėl mūsų. Et plus encore, eh bien, nous avons Jésus qui descend même dans notre cœur, dans la Sainte Communion. Dar daugiau, Jėzus įžengia į mūsų širdį per, Eucharistiją, komuniją. Grâce à l'Eucharistie, nous avons un plus grand privilège encore que ceux qui connaissaient Jésus dans sa vie mortelle. Ir būtent Eucharistijos dėka mums tarsi galėtume sakyti dar ir labiau sekasi negu tiems, kurie buvo Jėzaus amžininkai. Et même un plus grand privilège que les anges, parce qu'eux ne peuvent pas communier. Tai yra, turime dar didesnę net privilegiją, galime sakyti, net ir už angelus. Les anges parce qu'ils ne peuvent pas communier. Nes angelai komunijos priimti negalim.
Votre ange gardien est jaloux de vous quand vous venez communier. Ir jūsų angelas sargas, kai jūs einate priimti komuniją, jums pavydi. Mais lui, il n'a pas cette chance de pouvoir le faire. Jam nėra taip nusišypsojusi laimė, kad galėtų priimti komuniją. Dans l'adoration, il nous arrive d'avoir des temps d'aridité et de distraction. Žinoma, adoracijos metu mums gali ištikti ir tas toksai, sausros, tokio abojumo laikas. D'abord, les distractions. Blaškimai ir ką su tuo daryti. C'est normal que lorsque mon esprit fait 50 000 choses dans la journée, je ne peux pas arriver, me poser devant le Saint-Sacrement et d'un coup être uniquement concentré sur Jésus. Yra visiškai normalu, kad jeigu dienos bėgyje aš darau 50 000 dalykų, yra labai sunku staiga atėjus prieš švenčiausiąjį sakramentą iškart visiškai nurimti ir susitelkti. Souvent, pour les hyperactifs, il faut au moins une demi-heure pour calmer notre esprit. Dažnai tokiems hiperaktyviems asmenims reikia bent pusvalandžio, kad jie tiesiog savyje nurimtų. Et c'est la deuxième demi-heure qui est la plus belle, parce que là, nous sommes calmés et nous pouvons davantage contempler Jésus. Ir tas kitas pusvalandis tampa tuo pačiu gražiausiu laiku, nes čia mes galime tiesiog būti ramioje bendrystėje su Jėzumi Eucharistijoje. Alors c'est vrai que si nous venons la nuit, notre esprit, il est très apaisé. Aišku, jeigu ateiname naktį, tuomet esame viduje nurimę. Mais c'est vrai que pour la nuit, ce qui est difficile, c'est la minute terrible quand le réveil sonne. Aišku, suprantama ir tai, kad sunkiausia naktį yra ta akimirka, kai tas žadintuvas į adoraciją mus pažadina. Vous avez une minute terrible, et puis ensuite, nous avons une heure de bonheur. Taigi yra ta tokia baisi minutė, akimirka, kai skamba žadintuvas, bet paskui turime valandą laimės. Mais si nous sommes vraiment gênés par quelque chose, nous pouvons sanctifier nos distractions. Tačiau, jeigu yra kažkokie tai trukdžiai adoracijos metu, mes visą galime Dievui patikėti, kad tai būtų pašventinta. C'est-à-dire, je peux prier pour la personne à qui je pense ou pour l'activité qui me distrait. Aš, pavyzdžiui, galiu melstis už tą asmenį, mintis apie kurį mane nuolat vargina, arba, pavyzdžiui, patikėti Viešpačiui tą veiklą, apie kurią aš negaliu nustoti galvojęs adoracijos metu. Si vous avez quelqu'un qui vous met en colère, priez pour cette personne, ou si vous avez un rendez-vous difficile, priez pour ce rendez-vous. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks žmogus, dėl kurio vien mintis apie jį kyla pyktis, jūs galite jį patikėti, pavesti Dievui melstis už jį. Jeigu, pavyzdžiui, neramina mintis apie tokį jūsų laukiantį sunkų susitikimą, lygiai taip pat jį galite pavesti. Souvent, dans les distractions, c'est bon de changer de position du corps, de se mettre à genoux quelques minutes, où on peut prendre le chapelet, où on peut méditer les Écritures, pour recentrer notre esprit sur le Seigneur. Ir aišku, jeigu ir toliau jūs kamuoja tie blaškimai, visada galima pasiimti, melstis rožinį, galima medituoti švento rašto ištraukas, tam, kad jums kažkaip padėti susitelkti. Et puis il y a aussi les temps d'aridité, où je ne ressens plus rien. Taip būna ir tie tokie sausros laikotarpiai, kai aš tiesiog nieko nejaučiu. Je me souviens d'une histoire dans une paroisse en France d'un adorateur qui témoigne ceci. Prisimenu, vieno adoruotoje vienoje Prancūzijos parapijoje tokį atsitikimą, jisai pasakojo. Il avait commencé à adorer 1 heure par semaine parce que le curé l'avait invité à faire ça et il avait répondu dans l'obéissance. Jis pradėjo adoruoti 1 valandą per savaitę, nes tos parapijos klebonas jo paprašė ir tiesiog paklusdamas tam klebonui, jis pradėjo vaikščioti į adoraciją. Et quand il commençait son heure d'adoration hebdomadaire, il recevait beaucoup de joie, beaucoup de paix, c'était très facile. Ir pradžioje, kai jisai pradėjo į tą adoraciją ir ją pradėdavo, jame tiesiog toksai įsivyraudavo džiaugsmas, jam labai daug tokio vidinio džiaugsmo išgyvendavo. Parce que souvent, au début, le Seigneur nous porte, il nous aide. Nes pačioje pradžioje dažnai Viešpats mums padeda, tarsi veda už rankos, neša mus. Et puis au bout de quelques semaines ou quelques mois, il est venu adorer
et puis il trouvait que c'était long et difficile et pénible. O paskui, praėjus keliems mėnesiams, jau kai ateidavo į adoraciją, pradėjo staiga jausti, kad kažkaip prailgsta tas laikas, kad tai yra sunku. Et alors il ne comprenait pas ce qui s'est passé et il allait voir son curé. Ir nesuprasdamas, kas čia vyksta, nuėjo susitikti su klebonu. Et il a dit au curé, mon père, je crois que vous vous êtes trompé, vous avez mis une hostie non consacrée parce que celle-là ne marche pas. Ir sakė tam klebonui, kad man atrodo, tėve, kad jūs suklydote, čia dabar ta ostija, kuri išstatyta, ji greičiausiai turbūt nebuvo pašventinta. Non, l'hostie était bien consacrée, mais lorsque nous commençons à nous attacher aux consolations de Dieu, Ta ostija tikrai buvo konsekruota, tačiau kai mes, žodžiu, kurį ilgesnį laiką adoruojame, eh bien le Seigneur enlève ces consolations pour qu'on s'attache au Dieu des consolations. tai viešpats tas paguodas, kurias teikdavo mums pačioje pradžioje, pašalina tam, kad mes ateitume į adoraciją ne dėl tų paguodų, bet dėl jo. Quand les gens me disent « je ressens plus rien, j'arrête l'adoration », Yra žmonių, kurie sako, kadangi adoracijos metu nieko nebejaučiu, tai daugiau nebeadoruosiu. moi je dis « mais on ne va pas adorer pour ressentir ». Aš jiems atsakau, mes einam adoruoti ne tam, kad kažką jaustume. Bien sûr que Dieu est bon et il sait doser ses consolations, Žinoma, kad Dievas yra geras ir jis tas savo paguodas dozuoja teisingai. mais je vais adorer parce que je l'aime, il est là et c'est tout. Bet aš einu jo adoruoti tik tai todėl, kad jis yra čia ir aš jį myliu. S'il veut me donner des consolations, tant mieux, Jeigu jis nori mane guosti, juo geriau. mais s'il veut les donner à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin dans la communion des saints, c'est très bien. Tačiau jeigu šiuo metu savo išmintimi ir toje šventųjų bendrystėje jis mato, kad reikia dabar tas paguodas duoti kažkam kitam, labai gerai, tebūnie. Alors peut-être en conclusion, bien sûr, nous avons besoin de la Vierge Marie pour notre adoration. Ir pabaigdamas norėčiau dar priminti, kad žinoma, adoruojant mums reikalinga Marija. C'est la première qui a adoré le Verbe Tai, qui s'est incarné en elle. tai pirmoji, kuri pagarbino žodį įsikūnijusi joje. Et lorsque Jésus est né à Bethléem, Ir kai Jėzus gimė Betlėjuje, elle a fait l'adoration perpétuelle toute seule. ji viena buvo nuolatinėje adoracijoje, nuolat. C'est normal, c'était le petit bébé Jésus qu'elle avait contre elle jour et nuit. Žinoma, tai yra normalu, tai buvo kūdikėlis Jėzus, kurį jį laikė prie savo krūtinės dieną ir naktį. Mais vous voyez, Marie est la mère de l'Église, Bet Marija yra ir bažnyčios motina. et c'est avec Marie que nous, l'Église, nous allons vivre cette adoration perpétuelle. Ir todėl mes su Marija, bažnyčios motina, turime išgyventi tą nuolatinę adoraciją. C'est Marie qui nous aide justement à être fidèles dans ce rendez-vous hebdomadaire avec Jésus dans l'Eucharistie. Marija kaip tik mums ir padės išlikti ištikimais tam savaitiniam susitikimui su Jėzumi švenčiausiame sakramente. On pourrait dire encore énormément de choses, mais je préfère m'arrêter là. Galima būtų dar sakyti labai daug dalykų, bet renkuosiu čia sustoti, Parce que ce qui compte, ce n'est pas tout ce que je vous dis, mais c'est de faire l'expérience de Jésus dans l'adoration, l'expérience de l'amour de Jésus dans l'adoration. nes svarbu yra ne tai, ką aš jums dabar sakau, bet patirti Jėzaus meilę, Jėzaus, kuris yra švenčiausiame sakramente. Et ça, c'est à vous de le faire en venant l'adorer. Ir tą patirtį galite įgyti tik jūs, ateidami jį adoruoti. Merci beaucoup. Labai ačiū.